دما فيروسا كورونا ده ديارديا تنديا لدجي جني جارة كدن فتكره هولي ودي بمجارة هري السركة دجي فاقي ده لسوريا و باشتراك هندنا قدخيا چونو هاتني قالك كيسين خوكشتني دنافا جنان ده رودانه نمازه لباجارين سويداي لاسقية كوباني هروها قامشلو بالتأكيد بمناطق شمال وشرق سوريا انجمنا جنا سوری گوتندی شرمزار دکد بیجه پیوسته کسین گوتندی لدیجی جنه بکارتینن ورن سزاکرین هروها دواب گوشانه که کریزی جبو وی مجاری آوا ببه. عم تطلبوا إحصائيات دقيقة، نحن إذا ما كان المصدر طبعا نحن بنعرف إنه بشمال وشرق سوريا في قانون المرأة. بگومان امزانن به رجلاتی باکور سوریه یاسای که جنه هیا گو حول ده جنش تواهیا تندو تیجیه بپارزه هروها امشر و دیارده کفنو نودکن اجبر روشا آبوری و هن نریتان و ددما كارانتيني دجي هجمارك جي حالتين تندية رودان على السطح بسبب الحجر المنزلي والوضع الاقتصادي المتردي. هنری خستنین گودواری بلگکرنا کسین تندیه دکار دکن ددن زانین گوجه دسپیکارا کندنا قدخیه لی روجاوای کردستانی دی 23 آدارا بورید او تانوها وان 5 کسین تندیه لی باجار قامشلو تومار کرنه. هروها دبیجن تاوی گویا ساین پاراستنا جنی لروج آوا هنه لی هینجی جنا کرد راستی تندی و کشتنیتی. أو بخد فترة حظر التجوال تندي جلكي زيادة بو بسبب بحظارة كسل مالا خورونشتن بكار بشغل أم وكري خصنا سارة براسي ما أف دعوة دوزانا هاتن جمع بشخوا خلال في مها جو درباس بوي بينج دوزي تندي هاتن جمع وكري خصنا سارة براسي أم مجي وكري خصنا سارة ما مراجعة مكتب شكاوي يا قامش لوكر ما مراجعة مالا جنيكر دما گوهن ریخستنین مروی دبینین گوریجه تندیا لدیجی جنه لروج آوا دما قدخی دزیده نبویه ریخستنین جنه دبینین پیویست گوری و بریا خسر با آوای کی جدی لسروی مجاری راوسته تا گو تندیا لدیجی جنه نبدیارده دیجی فاکیده. لفاسعد کردستان 24 قامشلو.